Yes, of course, amazina mainta ADB, the entertainer, of course, nkuna kwachira nti Apex TV. As usual, Apex TV not throwing gam kutiti ya burijo. That's Facebook, YouTube, Instagram, hamwe na Twitter, of course, kufuna information yona rikwata habas label. Chikambo Apex TV UG. This time nakuletea information yune trending on Misho mu Uganda. Information trending neha. Yune jeno Misho Chameleone. Bebe cool okutisa tisibwa. Information ne jene rugo muri bantu babirebe negira ngu Chameleone hine message za kufuna every day every time kurwa ombantu batakumanya amwe mbangu ba general abandi bahi bamutisa every time every day. Yes, so izo bari mwazyo agenzero Misho yaza ha police yagenda kuza kuri reportinga. Yes, kugira ngo ahabwa abantu abo abakora ki abakumutisa. Ejo ni information ejo ne Misho omihanga gitu ya Uganda. Bebe cool the same nawe hino muturukireyo akamutisa tisi of course arakusinchira message zo kumutina tinisa unakumwita na kuhamba family ye nkebintu nkebyo. Ebintu byo mjeno Misho omihanga gitu ya Uganda mo selebe kubambe kwata aba slave hamwe na ADB the entertainer. Twakumisamu Mariachi hamwe na Morina Ntume of course babire deported babibagira hero kuterecheyo mu US. At the end of it, yes, abantu abo bakora ki bashanje ngo batine work permits. Yes, so baba deportinga babagara mu ihanga ritu ya Uganda. Twagumizamu 14K Bongo. 14K Bongo loguno mwana orikwandikira ibyeshongoro bya Fresh Kid ni writer ibyeshongoro bya Fresh Kid 14K Bongo agizero Misho ya jeta pana nyo kande kure etawuru ogumizamu ndi kwandikira ya Fresh Kid ndekera ukora ki okumuhandikira agenzero Misho ya jeta nyo naragayo kuri ya Texas management ya jeta maybe bafuno mu ntondisho wakwasa kora ki kubahandikira information. That's 14K Bongo ari kugira ati nyowe ebya manager Francis hamwe na 14 na Fresh Kid kambe mbere kuyireka ki of course bereke kumpamvya nguni reasons nyingi zahire zakize ati nyozi inde misokora ki ogumisa mundu kukora na Fresh Kid hamwe na manager we hamwe na management ya Texas. Yes, twagumisa mu Misho SK Mbuga ayiziro mu ihanga na jet ba mafias abayembagize kwenda kundemesa ba mafias abayembe nangu unjundiro mu Chome this time kibarengire yaraheza kurwangayi omuchome izoba rya of recently akargoyo muchome ya ijo mu Uganda yajati nyiragu dealing n'abantu abo mostly abembe nangu mfero muchome n'abantu binji abemba bakora ki mbakiteka mu mani mbakiteka mu sente kugira ngo mbambehera abwe mishango yabe atakozire. So this time 14K SK Mbuga ajizata pana kankore ki yes after kugaruka yajati nyina ngudiringe nabo benyini ba mafias abayembagize kwenda ngo ufere muchome. Yes obono gwashire mu ihanga ryitu rya Uganda. Ejo ni information inakwetera ahenyine Apex TV amazina maita MCADB the entertainment foreign game kutiti ya burijo Facebook, YouTube, Instagram na bamahono of course kufuna information eje nyini erukwata haba slave takaje kuba kwata